Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe sinzi ko abari mu turi kumwe sinzi ko ari comedy bariko barakina je byacanze ibanze umwarimu iminota 20 abajijwe ikibazo kiri muri Qur'ani na Bibiliya yerekane isengesho ry'ukuri ryemerwa imbere y'Imana ibikorwa biranga kabisa. Amazi iminota 20 ari ukwidoga gusa. Urabona idasido bayina barabahenda ninde akubwiye ko tubahenda igisha webereka iby'ukuri iby'ukuri bigesha yavuga sivyo iby'ukuri ni iby'ukuri nzinyandiko nakuza kwidoga ngaho ngoya sivyo wazabira batara kuvuga wapi atachebe tutsaye reka nakwaje akarorero jewe naza hano kugira ngo mbone kujya mukora byanditse ni hehe Imana yakubwiye isengesho wambaye ikoti n'ikaruvati uze hano akora gatoya kimwe kugira bagari imbere y'abantu witwa umwubahwa ni hehe Imana yakubwiye wambaye ikoti n'ikaruvati basi gatoya basi ngo byari byo ngo paroni ngo rijabwirizwa ngo ntibyara abantu ndirasiragerayo urumva uyu pasiteri kimuzanye igikurikira Yeremiya 56 Yeremiya 50:6 neza cyane igira biti abantu banje Imana abantu banje babaye intama zizimiye. Abakristo bose bitwa muri Ramazani za Kristo. Imana ati abantu banje babaye intama zizimiye. Abungere babo ariko banje bakwiye kwigisha barabazimije. Reka kuzimiza ishengero ryose rigana gutanga icyembezo. Barahubirije ku musozi, abantu barahubirije ku misozi mubahenda muri jambo ry'Imana mu bigisha. Bava ku musozi bajya ku wundi. N'ubwo babanduze hare bwo gushinga amashengero ni gora. Bibagiye uburuhukiro bwabo. N'uburuhukiro bakibyiruka niyo bundi. Aba babonye bose bagiye babatontomera. Aba bakristo bato usanga batinya bariya ngo bakibirengeye hariya. Abagwanizi babo bavuze bati nta cyaha dukoze. Uri hageze ngaho ngo nta cyaha ngotse uko bacumuye kuhoraho. Umenye neza ko kuracumura kuhora Imana rubwira byo ndashaka kwigisha ukuri. Aribo babo b'ubugororotsi. Yego. Ubona hariho byizigiro by'abasekuru. Aroni yatumye n'Imana tegeza kwemera no gukora ibyo Aroni yakoze bwari nyuma y'Imana umugisha n'Imana. Bakristo twebwe abayisilamu ibyo dukora byose tugigira ku ntunga n'abahanuzi. Yego. Ni muhunge. N'abakristo rero mwebwe mwantamaze zimiye ngo ni muhunge. Muve hagati y'Ibabuloni. Ujya mwarafashe mwaraboshe bayo. Muve mu gihugu cy'Ubukaldaya. Aho muri bibazo barabugariye mu rushengero. Mube bakizigenza nk'imfizi z'intene mu mukuku. Reka kubera nk'intama n'imbere n'ujyanye ugomba. Mugara w'umuntu mujye guhagarara n'uri pasiteri. Nguvyo Aroni bahege ngo bayintango barababesha. Pasiteri muzi. Nadi utagira ndikoti yariko ngiyi yerekana ibyo bari mu yavuze atarije. Urabona kwereke. Naam. Ushimaza kuzimiza abantu. Ndiyo. Acagenda muri Qur'ani yahereje 7:120. Qur'ani indwi maherezo 7:120. 7:120. Yasomye. Ego kabisa. Ngorane. Reka twasubiremo. Cyenda bavuga kakari ni munsi muravuga ukuri tuzojya mu ijuru. Ego nukuri icyo kwisirira hera. Iyi si nayo turaga tuzohaga. 7:120. Havuga mbeki. Maelezo yake. Yego. Maelezo yake ni yasomye 7:120. 7:120. Na wachawi wakapinduliwa na wakapinduka wanasujudu. Reka heni wari umurozi ugahindukiza ukabivamo ukubamira Imana ni kosa cyaha. Nini maana ya kupinduliwa? Umubise bari wase mubama n'abarozi pasiteri kandi soni. Nini maana ya kupinduliwa? No gutinya Imana umushaka wawe ntabiriyo. Tinya Imana tuzogamije. Inde tutinya Imana mu bintu kugira ngaha. Ibi tukugira ngaha ku musiro bwo tuzobibazwa. Kweli. Wowe utanga ubutumwa cyane ngo bakoma bashi. Nimba kigira cyumura mu hataneze kuvuga. Ego brema. Haba kugira Imana kukukuri. Kweli. Wachawi wakapinduliwa wakapinduka baba muri kaburonzi haba wachawi wamiliki Imana ikosa lihe. Ariko haravuga bamwe mu gihe cya Farao na Musa
babazoge cyaforo barebeye Imana barubama barasenga bene n'ingisho za Musa none wowe usenga ngo habe iki usanga ko rusitaha yabigera na ugumye muhira achaza mwalimu naam je nigira bukebuke kweli nigira bukebuke kabisa ni wafukuye ego no kuri achavuga ati bita byose bomba azana sinzi mubiki bona mashetani bagira gute babikora mufanye muri ulimwengu wa majini achacha muri ulimwengu wa majini kutoka 34 tusome hiyo andiko ulimwengu wa majini wewe ni majini wa mashetani soma hiyo andiko mumbirize ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu ati amasengesho cyangwa ibikorwa byose bijanye n'iyo kamana bibe kubera Imana yonyene gusa. Jambo hili ati jambo limesababisha wasiokuwa Waislamu cyatumye wanatara Waislamu kuikashifu dini ya Kiislamu watangura gucoza dini y'Uislamu kwa kudai kuwa kuvuga yuko ni dini ya majini. Ngo ni dini ya majini hatupingi kudupinga, kwani majini miongoni mwao hata majini muriyo wapo Waislamu na wala hawana kitabu ila Qur'ani. Dini ya leo ugiye muri Mariko 3:11 imwemo z'umaye zagiye imbere ya Yesu ziravuga zasemera ziti uyu n'umwana w'iki uri umwana w'Imana ko zatemeye n'ato mwemera mwene mwene kwa umwana w'Imana tato mwemera kwa majini yateme tato mwemera Tudababa Petero wa mbere 3:19 somenya ndi yarinde neza ikigwa nasubamu nagiye sawa kabisa babarindiriye ndio kweli acharabanda yaliya ndio wa majini wakunda kwita zingura kwa hiki hapo kabisa wakunda zana. Kwa hiyo sio rahisi jini mjini amuingie Muislamu, sio rahisi jini amuingie Muislamu, tulitosha kujini binti Muislamu na aseme livuga liti yeye ni papa, livuga ngo ni papa au askofu, changano ni musenyeri, mchungaji, ni pasteri, padiri, ni padiri, kardinali, livuga ngo kardinali, kardinali wa kanisa, changano ni kardinali wa shengero, aidha Pentecost, changano ni Pentecost au msabato, changano ni msabato, Roman Catholic, Roman Catholic, Lutheran, Anglikani, au Moraviana, au kutaja miji kama Paris, Washington, Londres, au Roma, au kuomba asomewe kitabu cha Biblia, au aseme asomewe Wakorintho wa kwanza, au Waefeso, au Mathayo, au kudai misa, Pasaka, Christmas na mengineyo. Ijini nishora kuvuga ibyo badanya kwanza au kwanza na haleluya, haleluya badala ya assalamu alaikum. Imeyo kujo assalamu alaikum. Anajua liati yuko Muislamu hata mkubali ijini nikakuvuga ibyo kubera ijari ku Muislamu yo kugerageza la kubera iki ariko hino bambere 11-14 niyo mpamvu kabisa ibitabo kweli sabia ndiko ariko hino bambere 11 yarasangari kandi ibyo ni bitangaje kuko shetani yigira marayika w'umucyo kugira ngo akuzimize, yigira marayika w'umucyo. Nicyo gituma shetani atazimiza Umwislamu avuye jeni Matayo acyuba ko umuntu azimira n'ubeshi. Nicyo gituma n'umusuma agiye kwiba yambaye impuzu z'igipolisi n'umenya ko ari polisi oya yigira umweranda. Nicyo gituma cyayita shetani na jini bica byita amazina y'aberanda bikavuga ngo jeni shehe jeni sharifu jeni sharifu. Kubera iki? N'amazina ya beranda kubera icyo muto mwarimu ikindi nishobora kutaripa ngo ni papa ku mpamvu yihe ibyizigiro bihambaye paji 111 ibyizigiro bihambaye paji 111 ntikunda kweli kabisa yarutsa nishobora kutaripa ngo ni papa oya kandi tubigura itari ibyo yego nukuri yego tubimenya kabisa yarutsa mwarimu nabezenya nikirangiri iyo ngwiki aho habera
hahise ibyo bihambaye narigeze kuvuga ko ariko kikaba ari cyo mu rushengero rw'Abadiventiste yego aho hambere hahise narigeze kuvuga ko papa ari icyariho cya Kristo ubu rero ndabivuze yuko papa ari umukeba w'umwami wacu ni intumwa ya Satani urari intumwa ya Satani umva Satani yoza yita Satani ariko muzimizo wapi icyo gituma jini niza rwo ngo papa oya ukatumenya ubwo Satani rupo yiroma icyarimba ngo ndishehe icyo gituma guhenda abantu ndishehe kugira ari muzimitsi ugaca kumukubita ruki akava yiruka kweli siko bimeze nuko bigenda nishaka kuba muri pasitori oya umwe twebwe n'umugwanizi paje y'ijambo kuko rwabiri ego kabisa umwe ntibishobora kabisa gusoma kwa mbere abapasitori benshi bagendera mu nzira zima Rusuferi yagenderamo bibera mu nzira za Rusuferi Shetani haza yigira Rusuferi ko nabo nyene ba Rusuferi hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzatarirwa kumwita Satani ari kuno munsi abantu bakora Shetani ubayoza yita bari oya ntibikunda atavuga ati ntibashobora kuza bavuye mu rushengero kubabiriye ibyitiro byambaye turaga twageye muri bibi ucakitaho cyane urupapuro rwa 33 yarutsa Satani yigiye bukebuke mw'ishengero wowe yicariye akoreye mu bigira abakristo ngaba ego nukuri ubayoza akunda inkengeri akavuga ati mungazana kubera bariya bona bajama baje bariya ni bene wacu niyo mpamvu rero niyo sasa aracavuga ati ngo twebwe abayisilamu ngo turasujura twubamye ngo Shetani ngo bamwitabaza Shetani ngo yaraye hehe ngo mu mazuru y'abayisilamu twumvise ko Shetani yibera hehe mu rusengero urumvaga abayisilamu y'abayazana yigiye bukebuke mw'ishengero kumbe yavuye mu rushengero twijyamiye agacata kutugora Matayo bwari muri kirungu ngiye ego kabisa Matayo 12:32 pasitori wakozesha ivyo kandi ivyo none murabyanye wewe uri mubi oya nukuri aka kwinjira wigamiye usukusiri ibwami humanye iyivuye mu muntu icyatagira amazi nico twongeye urabona bakaba nibyo bavuze ko abana babo bigisha gukaraba biracenda bitako wabaye batabyigira ku bayisilamu babakora wapi kera kika ku mashuri yabo murabizi kweli wasanga dukoresha ibipapuro n'amazi ariyo wamenga ni karamusasi reka sirita ku mashuri y'iwanyu wasanga umenga ni karamusasi ku ruhome kweli ugakora kwigira ku ruba y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi bacabika gukoresha amazi biriko biraza n'ibyo babwira bikore ego nukuri bigisha gahoro icyo twabasirimu kweli kuba tuba muslimu al-islamu nabwo tubigishe n'isuku kweli acabwira ngo n'abana babo bajya bakarabye ngo babigishe mu rushengero aho byo kubuza kubigisha ko bajya banakarabye ko Yesu yabikoze 13 n'imbiruka 13 ubutumwa bw'Isiramuka Yesu wagerageje bakarabye nako mugiye kwiga gukaraba kuri Yesu akibivuga Umufarisayo aramuhamagara muzimane Yesu arinjira bicara ngo wa Mufarisayo abibonye biramutangaza kuko atabanje gukaraba atararya ngaba barabye neza bakaraba mu kurya ariko inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigisha gukaraba tweje kurongora amabanga bubatse ababyo babisabagore bakoga neza janaba atigisha tugiye gusenga naho tora udu mukarabe wabisoma muri Qur'an 6:5 turakaraba neza tugiye gusengesha gusenga aratwigisha tagaze gufungura icara gutya fungura gutya tubigisha Imana nde Muhammad ureka kunoza wacu wajana mu rushengero biriko biraza bikorana bisakamaro bibatweka iby'iwabo twereka iby'iwanyu namwe byanditse nibihe bikorwa mukora mwisengesho bituma yemerwa imbere y'Imana asagenda mwarimu aja muri aruwa marajane hagera havuyeho kabisa icyo wavuze aja muri yabuze inyandiko aja muri 3:5 Qur'an 3:5 Muhammadi ngo yafashe ibimana byose ngo abigira Imana imwe urazi cyari cyabaye arakaraba mtumu page 34 Al-Rahiki al-Maktumu page 34 iyo niyo nzigo bafite inuma y'Imana Muhammad ego kabisa kubera bakorera ku kantu bashafu kubera ni kunyatsanga page 34 inasema hivi baadaye igerezaho hari ibigwa Imana bitwa hatauzana manata
basenga inuma y'Imana mara Muhammad araza biturira bimenagura abakirisi bacu barashakura ko zari zo zamana zabo zitatu kabisa. Imana zacu zose z'Imana imwe kubera bategetse gusenga Imana imwe yaremye ijuru n'isi, bashobora kuvuga n'ibyo Imana zabo Muhammad aturiye yongera amenagura. None ubu muri nziko assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Waislamu takbir, Allahu akbar. Ndumva ibintu bimeze neza. Uriya wagarutse gukosora yarangije kutwereka bimwe mu bikorwa mu isengesho ku ruhande rw'abayisilamu, ariko n'isaha ntiturabona ibikorwa mu isengesho ry'abakirisitu. Reka nabo tubogare indi minota 15 wenda bashobora kubigarukana. Karibu. Haleluya abakristo, Imana ihabwe icyubahiro. Abo turi kumwe tuzira igazi. Icyo nshima bavuze ngo ntibagirane ntibaharira ko Satani arara hehe. Aha rero aha arabigisha. Narimo haguruka ngo ntibapiga ko Satani arara mu mazuru yabo ngo ntibabiharira. Yabivuze ngaho ariko yaciye yica hajya tubitiza amatwi. Twavyumvise wakiwe ikinyandiko ntiwayimaze uhenda abandi abantu banditse muzo biturajya itofi bari ningo. Haleluya. Shehe Idrisa avuye hano avuga ngo nta kintu nigeze nshikiriza, mugabo umwanya wa 15 wose urangije asubira kw'ibyo navuze kuko mfite amahanga yigishije yidoga. Amahirwe rero twagize narizi yuko haguruka avuga yuko iyo nyandiko ivuga yuko ishetani arara amazuru y'Abayisilamu iyo nyandiko atayitanga. Mugabo mwese muzi byagize gute yatemeye hama ngo sinigeze berekana ibintu byotuma amasengesho yagira gute yemerwa n'iki n'Imana. Uhereye mu gitabo cy'Itanguriro ukageza mu Byahishuriwe Yohana, nta muntu n'umwe yigeze asenga, nta n'uzosenga ngo amasengesho yiwe yemerwe. Ayo masengesho atarimo kwizera Yesu. Imana ifashe cyane. Umuntu azokora amasengesho atarimo kwemera Yesu, ikimazi Imana yatangiye ikirema muntu ku mutanguro ry'isi ribayeho, amasengesho yiwe ni fake, nta kimwe azogira gute azokufasha. Tera mu gitabo cy'Itanguriro igabane cya 4 twaba abantu babiri bajyanye ku gipimo cyo gusenga. Mbega uwasenze akumvirwa yakoze iki? Soma Itanguriro 4 soma umurongo wa 3. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro. Aho Kayini bagiye gusenga kuvyeze mu ndimiro ngo bishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure byazo. Twende Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe. Kubera ko Imana yakiriye Abeli ishikanwa ryiwe, nuko Abeli yatanze ishikanwa rihuje n'ubugombe bw'Imana. Usoma igitabo cy'Itanguriro 21 tubona yuko igihe umuntu yacumura Imana yatanze ikimazi irongera imyambaro Adamu na Eva. Tubona ko mu nyonga z'Imana Uhoraho umwami Imana arongera uwo muntu n'umugore wiwe imyambaro Musa ataragira gute arabambika. 13:8 Byahishuriwe Yohana. Soma 13:8 Byahishuriwe Yohana. Handitsemo wiki 8 kandi ababa kw'isi bose bazogisenga igikoko n'igishushanyo cyacu. Umuntu wese atanditswe izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kurema kw'isi wazogira gute azogisenga. Umwagazi w'intama yatanzwe kurema kw'isi niwe wenyine amasengesho aciye kuri we agira gute yemerwa. No mw'ijuru n'abamarayika amasengesho yabo yacisha nyine 15:11 Ibyahishuriwe Yohana 13. Soma
gatanu 11 nshikane 13 ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakigize ya ntebe na bya binyabugingo n'abakuru igitigiri cyabo n'ibihumbi bavuga n'ijwi rirenga batumwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icyubahiro no guhimbazwa n'umugisha no gusengwa hamwe n'iki n'umugisha. Ndetse kangahe 12 13 kandi cyaremwe cyose cyo mw'ijuru no mw'isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose numva bivuga biti ibyagiye ku ntebe ubona umwagazi w'intama umugisha ube uwabo n'icyubahiro no guhimbazwa n'ububasha bitazoshira unasenga amasengesho atatumbere aho hantu amasengesho kweke ntagusa amaherezo yehe mu muriro udahera amasengesho agira gute yemerwa n'iki n'Imana. Usomye mu gitabo cy'Abifilipi 2 somerere ku murongo waho wa 10 na 11 soma amasengesho adushyiraho ahantu hashika ku Mana kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu. Amavi yose ni ngombwa apfukame mu izina rya Yesu, ayibyo mw'ijuru ayibyo ku isi n'ay'ikuzimu kandi indimi zose zizatura yuko Yesu Kristo ari uhoraho ubihesha Imana Data wa twese icyubahiro. Amavi yo mw'ijuru ayo ku isi n'ay'ikuzimu n'indimi zose ni ngombwa zatura Yesu Kristo ari iki ari uhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. N'amasengesho agira gute yumvirwa n'umubatizo mwarimu. Inzira inyuranye n'iyo ni feke n'umubatizo mwarimu. Ndibire ingingo ya mbere ni ukwemera Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukemera yuko amaraso yiwe aricyo kimazi cyagutangiwe ukabara ibiki itaha. Ingingo ya kabiri nenda Yohana 3 umurongo wa 3 n'uwa 5 soma Yohana 3 umurongo wa 3 gushika kuri 5. Agakora tunagize imitoro hanyuma haranditse ngo soma 3 Yesu aramwishyura ati ukuri ndababwire iyo umuntu atatahuka kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Umuntu atemeye kuvuga ubwa kabiri bazana n'amazi n'amwera ntashobora ubwami bw'Imana. Uyo muntu finally jehanamu azoja hehe mu muriro. Iyo ni ingingo kangahe 3. Ingingo ya 3 mukati w'ibyaha byawe igice cya mbere cya Yohana 2:1 soma igice cya mbere cya Yohana 2:1 igice cya mbere cya Yohana haranditse ngo soma ikigabe igice cya mbere cya Yohana n'umurongo w'icenda soma igice cya mbere cya Yohana 2 umurongo wa 2 n'uwa 2 haranditse ngo bana banje bato soma mbandikiye ibyo kugira ngo ntimukore icyaha kandi nihagira umuntu akora icyaha dufise umwitsa kuri Data wa twese Yesu Kristo umugororotsi. Basi uwo niwo mpangano y'ibyaha byacu, si ibyacu twenyine n'ibyaha hehe mw'isi hose. Amasengesho anyuranye nayo ngewe imbere y'iki y'Imana. Wowe usenga amasengesho atarayo amaherezo yawe ni hehe mu muriro. Mu masengesho kandi hazamo kuririmbana. Amasengesho nibyo twakigaruka ko mu mwanya uza. Amasengesho hamwe no gutanga amashikanwa ibigira 10 akabamo no kugira gute no kuririmba. Sawa. Ikarangaruke kubyo yaje haravuga. Yaje hano sobera muri Aroma 29. Ijana 29 arusa ya Busari na Pilato. Kuri paje ijana 29. Soma. Haranditse ngo mwarimu wiki hadithi ya Anna Bismariki kutoka kwa Said bin Yazid al-Azdi ati ibugani wa Abisi bin Maaliki
hivi mtume SAW Muhammad alisali asenga huku asenga iyo amevaa viatu vyake, yanga iyo yatotiwe akajibu arangishura bati ndiyo alikuwa na vifaa. Muhammad yasanga yambaye ibirato muze muri kigabane cyo muri Qur'an wera mu kigabane cya mbere kugeza mu kigabane cya 14 ahantu Imana yababwiye ngo gusenga ntambara ibirato na mutindo wajao Muhammad muri hadisi muri Qur'an tafsiri zote za Qur'an muzana atake mutesanga haya muzana kigabane cyo muri Qur'an ariko navuze ngo mu gusenga uzokuriki ibirato nana hamwe yabaho yacha niteka mutwe abayisilamu batanye hama rero batabikiza muri Bibiliya gato muri Bibiliya rero nabanye ntamana Imana yavuze ngo mu gusenga ugangisengesha kemekwe uzokubirata so ntibibaho nana yavuze ngo gusenga ngakubirata muri Bibiliya so ntibibaho abana bakubirata hari mu gahinga bari bose hari mu gisaka cyakuburiyo gahinga aragiye intama umurongo ntuba uhera mu gitabo cy'itanguriro gushika mu gaciro hano no guhera muri Korani kigabane cya mbere kugeza 14 umurongo ntubaho abantu bavuga ngo gusenga kugira ngo amasengesho yabo yumvirwe bakuriki ibirato biteka mu cyo cy'abashehe hama ngo gusenga ngo baruwa amasomero muri Korani 72 gusomera kuri umurongo wa 19 mbega Muhammad we ko bashehe bashehe mu gusenga mu masengesho yemegwe ngo bigogo mu biwome wo basenga gute soma 72 umurongo wa 19 Muhammad wa 19 Muhammad wasenga gute na hakika na kukekeranya mmoja wa Mwenyezi Mungu Nabii Muhammad mu gusenga aliposimama asenga hagaze kumuomba Mola wake asenga Imana wewe ukaiteka mtu mali kwenye Muhammad yasenga haka wapiga Muhammad wapiga Qur'ani wapiga Biblia wapiga niki Imana Muhammad yasenga kitu haka anasenga niki ibirato bebe masini kuza kama mtu mzee neza abantu Imana kama soma na muri kati muri Qur'ani yaruta 73 kwa hakika Mola wako ndio anajua kuwa wewe mnakukekeranya wewe Muhammad Imani yati yuko anajua kama wewe unasimama Imani yati Muhammad yuko hapo kusenga bisi yose unasimama kumwabudu Mwenyezi Mungu una hata na kusenga Imani yao tunamu ikula kiteka Muhammad na muslimu yake kasenga yuwa kwa kusenga senga kitabu ahagaze abariki ni birato 14 mariko mbeka Yesu tabara Waislamu kaidosha yaganguye wewe wigisha abantu basenga meze gute soma Mariko 12:5 kandi inahagarara musenga ni abarico gupfa n'ubundi mukimuharire ndakubwire Bibiliya yose uhereye mu gitabo cy'itanguriro ukageza byinshi Yohana hariho pozisiyo Imana yatanze nk'itegeko turi kumwe ibisigaye byose ibikunda kuba yabifasha abantu ine na gatanu 23 Yesaya soma noge Imana yatanze itegeko naho nyine ibibanza byose ndataperekana impamvu ibibanza byose nyarutsa ino na kangahe mwarimu ino na gatanu 23 ndirahiye Imana ndirahiye ijambo ry'ukuri rivuye mu kanwa kanje ritazokwirahuruzwa yuko amavi yose azomfukamira n'indimi zose zizondahira. Haleluya. Abonye Imana yavuze iryo jambo na Imana ivuga ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanje ritazokwirahuruzwa ngo abantu baze guhamya ibyo tubibaho muri Bibiliya no muri Korani ntibibaho n'itegeko irigomba gusidaga rero tabara reka tumaze wadanya mwarimu reka tumaze Korani wewe kuombea kwa Muhammad wagutanze kwa Muhammad ntawe turamenye tumenya mwanya wewe wigisha
zingahe? 10. Qur'ani 108. Nisome maelezo. Qur'ani 10. Mwumvize mapolisi, Qur'ani yemewe gusenga. Soma. Qur'ani 10. Abagabo bategana batatizi. Soma. 10:8 maelezo. Abandi nzego. Polisi soma hepfo hasubiye. 10:8 maelezo. Abandi nzego. Ndio. Hepfo hasubiye. Muri Qur'ani tafsiri ya Shehe Saleh Farisi. Aha. Satana arahanyikije kabisa. 10:8. Warahakanye. Ini Quran dia. Iyo 10:8 dah hanya malu. Jangan menang. Okay. Hanyuma bas. Kalau hali. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihetagira umwigisha wacu. Mumutere amashyi. Arajinjumuye.